Ne znam da li se to dešava samo meni ili ove kokoške bleje samo okolo kuće, kao i mačke i kerovi. Ili ja to suviše razmazim, ja ne znam kako drugi seljaci to uspevaju, a ove, ajde marš 4 hektara imate, 4 hektara. Šta ćete ovde koji đavo? Bože. Evo je Dobrila, iskritikovali su me, kaže, gde je pas, tu je pas, bre, pas bio samo u šetni malo, bilo da obiđe prijatelja, dole u drugom selu, svoju kopiju mušku, njih dvoje, kad krenu da ravnjaju po šumama i gorama, pojedu sve tartufe, bre. Tako, dobro? Jeli, gdje je moj tartuf? Ja sam siguran da ova pojede tartufa ako u priči. Tako da Dobrila je super, pozdravljam vas. Vetar duva, ne znam da ćete me čuti dobro. Vidjet ćemo. I mace vas pozdravljaju, vidite. Ovo su moje lenčtine ovde. Gospodjica uvatila malo sunca. Jeli Brbi. Ti juške prljav šturo jedna, spavaš na kotlu, pocrneće ti krzno. Koliko si prljav, vidi ovo. Pravi mačak prljavi. Kaže, pa kad nema ko da me liže, ja sebe sve mrzim da ližem, jer ja mrzim što sam živ uopšte. Ja bi samo spavao po ceo dan. A sad ulazimo u proizvodnju. Ima šta me ovde čeka, joj šta me ovde čeka. Šta to mene ovde čeka? A šta me ovde čeka? Nisam danima uzimao. Ludilo. A Dobrila ljudi nekog miša ovde. Pusti ga, nek živi i on jadan mora da se snalazi nekako. Pa mora, brate. Šta si zapela da ga oteraš odatle? Možda i zmija nek ostavi. Ne smeta ništa. Ostavi. Bože, koliko te nervira, znam. Ljudi moji, 7 jajca, par dana nisam ošto uzimo. Neću još, nekim deluje kao da je sve okej. A ovde govanaca, đubreta ovog vrhunskog na proleća koji ćemo da koristimo da zalivamo cveće, povrće, sve ostalo, koliko hoćete koju priči. Dobri moji, danas vas vodim jednog mog prijatelja u selo nedaleko odavde. Inače iz sela moje majke, pa to i dođe neka dalja rodbina. To su Radivojevići, ja mislim, možda grešim, nek mi oprosti, ali u svakom slučaju čovek koji je sredio jedno prelepo imanje i želi da ga izdaje, tako da je odlična stvar svima onima koji bi da isprobaju taj seoski život na 6-7 dana kada uzmu neki odmor, da odu tamo i da vide da li su stvoreni za to ili nisu. Eto, tako da, a i super je stvar što to vraća ljude u sela. Drugo, to je naravno čovjek privatnik, tako da tu nema mnogo gungule, nego ona prava seoska idila, uz naravno razne sprave za uživanje. Vidjet ćete sad kada vam pustim snimke odatle. Evo nas na Kruševičkom visu. Kruševički vis je jedno brdo, uzvišenje, na putu od Lazarevca ka Aranđelovcu, sa nadmorskom visinom oko 320 metara. Na 15 minuta vožnje od Lazarevca i Aranđelovca i na oko sat i 10 minuta od Beograda. A ovo ovde što vidimo, to je imanje na visu Avlija. Dakle, Mare, ovo je zapravo apartman. Ćemo da uđemo. Izgleda prelepo. Hajde malo da nam izobjašnjavaš šta je šta, mada vidi se sve lepo na snimku. Da, imamo je to jedan dnevni boravak, prilično, da kažemo, komforan. Da, ovako, dođemo da vidimo ove sofe. Kuhinjica je jedan krajnje domaći proizvod, jedan stočić. Prelepo, od drveta. Trešnjivog drveta. Savršeno. Lično je ovaj proizvod. To smo se strici ja nešto mučili kao i baš je lepo. doveli neki željeni izgled. Ovde vidimo kaminče za hladne dane. Tako je. Za toplinu i za atmosferu. Bravo, bravo.
Ovdje se nalazi TV, da se izvalite lepo ovako. Kao čovek ko želi da gleda TV, neki filmić, ono. Uz čaj, kafu, rakiju, vino, po želji, jel? To. Ko ne vozi uz alkohol za vozače nešto. Ovdje je Šankić mini bar, vidim. Kuva kafica. Da se spremi šta god treba. Sad možda i onaj najlepši deo boravka u prirodi je ovo. Marko, zaista ovdje imaš pogled vrhunski. Vidi se sve od rudnika, rajca. Divčiba, Ravne gore. Da, prelepo. Pa čak i u daljini vrha Kablara. Savršeno dole voćnjak, šljive su ovdje. A šta je ovo, Mare? Šta će biti ovo? To je platforma za bazen koji će biti u opticaju, da kažem, sljedeće letnje sezone. Dakle, bit će tu stepenice preko koji ćete se moći popeti na platformu, a zatim sa nje u bazen. Neće to biti dubog bazen, metar visine, to je dubine, ali dovoljan da u njemu može da se osveži u letnjim danima. Kako ne, prelepo će biti. I ovdje se nalazi isto uživancija, terasica sa širokim klupama, naravno tu će biti sunđeri da se čovjek lepo uvali. A čekaj, tamo ono ti je verovatno... To je Letnjikovac. Letnjikovac za roštilj. Tako je, za neki prolećni letnji dane. Da, prelepo. Nije još završen, ali bit će ubrzo. Prelepo. Ajmo sada gore, da vidimo šta se nalazi gore. Dakle, zapravo ovo je jedan vid galerije, kako je zovu. Prelepo. Dakle, ovdje je krevet, baš ono pravi. Težak ručne izrade. Punog drveta. Punog drveta, težak 2 tone. 2 tone. Tako je. Vidite kako izgleda ozgo. Ovo je ceo deo prelepo i ove Edisonke, ove sijalice koje mi se mnogo sviđaju. Zaljubio sam se u njih. Vidite kako to dobro izgleda dole. Sve na dlanu. Pravo uživanje. Ovaj deo je planiran da se popuni nekim fotkama. Meni je ideja da to bude neke fotke sa sela. A ovo sad što će verovatno oduševiti mnoge, što pored kreveta ovde, dakle ustanete ujutru, još ako ste neki zaljubljeni par, što je bilo super, ovde imate mini džakuzi, znači kremice, puderi na orahovom drvetu. Ekstra, bravo za ovo drvo orahovo, savršeno. Odlično je ovo fora sa ovim džakuzijem u spavaćoj sobi. I sviđa mi se što je sve u ovom drvetu, ono prelepo, znaš, ono tačno se dobija, kako se to kaže, znaš, sad tu bi trebalo pravi izraz. Čini mi se kad se ovo drvo vrene... Jednobraznost. Da. Tek dobije te konture i te do izražaja. Baš lepo, da. I ovdje ima mala mini lješkica još dodatno. I šta kažeš, koliko ovdje može ljudi da stane ako napred dolaze ljudi u grupi ili... Mislim da bi ovdje bilo komfortno za smještaj 5 do 6, a najviše 7 osoba. Da, to ako su ono tipa ortaci, društvo, može 7. Tako. Ali idealno za možda jednu veću porodicu. Sa 5 do 6 članova, da se komfortno smještaju. To sam baš htio da kažem, znači ovdje bi bilo idealno bukvalno za tako neke porodice koje dođu, što bi se rekao s decom, ono, otac, majka. Imali smo priliku da ugostimo ovdje 15 osoba za proslavu jednog rođendana. Nisu se bunili za smještaj, snašli su se oni oko prostora, ali najkomfortnije bude to je do 6 osoba maksimalno. I što je najvažnije, zamislite sada ovo, naprimjer, da je neki maj, juni, mi sad ovo snijemo, trenutno je decembar, kada ovo sve lepo zeleni, ispred vam je bazenče, možete se šetate, terasa sa svih strana, spremate roštilj u kućici, voćke tu, zaista prelepo. Sad, pošto sam ovdje već 3 godine, konačno krećem ka Donjoj livadi ispod kuće.
Ja sam znao već na samom početku da će to morati da malo pričeka i bio sam u pravu, ali došao je i taj dan da ću morati da vas odvedem u, možda po meni, najvrhunskiju livadu na mom imanju, koja je bila nedostupna, zato što jednostavno imao sam mnogo preče stvari. Pogledajte samo, na primjer, šta vam sve daje priroda. Ovdje preko puta leži ogroman cer. To ne može kamera da dočara ni približno koliko je to drvo koje je palo samo od sebe. A ja ću probati malo da ga zoomiram. Koja je to širina odavde. Pogledajte. Ne može se vidjeti sad od ovog snega i lišća. Koliko je to drvo. To nije jedino. Ima to, ima ovo pored njega. Pogledajte ono tamo. Dakle, sve je to, tu ima 3 metra drva, a možda i više ko od šale. Dakle, samo očistiti ove šume. Doduše mora da priznam da mi fali traktor. Mislim, ne fali mi traktor kao traktor, nego neka sprava s kojom mogu da izvlačim to, jer teško ide to sve ručno, pogotovo kod drva. A zato idemo u ovu donju livadu, to morate da vidite. Put do nje je ovako jako zanimljiv, a i to čisto deluje uzak i ide kroz ono, bukvalno džunglu, ali ja ću to da pripitomem sve, da bude vrhunski. Spuštamo se u čuvenu donju livadu ili livadu zaklona, ja je zovem. Ovdje, na ovoj livadi može da duva tajfun. Bukvalno tajfun može da duva. Vi to nećete da osjetite ništa. Evo jedna stara jabuka. Ova autohtona što kažu. Ona daje one osrednje prelepe. Vidite kako je tu detlić pronašao sebi hranu neku, a? Tak, 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 tak. Taka, takaka, taka, takaka, taka, 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 taka. To je taj faz. I ovdje se ulazi u tu livadu. Ja sam naravno pre ovog snega sam očistio dosta. Ispričat ću vam tačno plan šta sam mislio. Dakle, ovdje svuda kuda hodamo, pa sve ovo belo što vidite, sneg, ništa nije bilo čisto. To su bile sve one divlje kupine, ogromne veličine, poput ovih ovamo do kojih nisam stigao. To je sljedeća stvar. Da ovdje napravim spust u livadu. Zatim očistio sam i ovaj ceo deo, ne znam koliko će se čuti zbog vetra. Sve je ovo bilo zaraslo. Tu sam pronašao u ovom modelu dosta šipuraka. Njih neću da naravno diram. Evo ga jedan orah krenuo i ovdje sam isto ostavio jedan ozbiljan šipurak. Njih ću da zaobiđem. Pogledajte vi ovu livadicu sa spustom, ono livada iz 2 stepenika. Kako je lepa. Tu sam isto dosta očistio. Nema, pazite koji je ovdje vetar, ovdje je blag vetrić, jedva se osjeća. Tu se ide pad dole i skroz tamo dok se sneg vidi. I naravno ovu kupinu isto mora da očistim sve odavde. Plan je da se ovaj deo gdje su bile kupine, sve, da se to preore, da se tu poseje nešto lepo, da se udari struja svuda okolo i da uzmemo od svog komše ždrebe, jednog malog konjića koji će ovdje da uživa i da živi u raju, dok ne stasa da bude jahan. Ova livada, ja bi je nazvao livada tihovanja, ali bukvalno livada tihovanja. Kakav štek, ne znam, kakvo bekstvo od stvarnosti. Ovdje malo uspeva vetrić, a sad zamislite koliko je gore jak. Tako da ovdje sve gdje je bila kupina, to se lepo preore, poseje se nešto prelepo. Neki miks bilja nekog, ne znam, lekovitog. Ovo sve, ova stara trava koja je ostala, nju neću da diram, jer tu ima majčine dušice, kad smo baš brali pre ovog snega. Dakle, majkine dušice koliko želite. Tako da neću to da diram, jer to više nikad neće biti isto ako se ovo preore. Tako da samo ti delovi gdje se nalaze, gdje su bile divlje kupine, da bi to moglo da izvadim iz korena, jer one se jako teško iskorenjuju. Tako da, što kaže ono, idemo! Nekom je ovo idemo na BMW i Mercedesa, a meni je na ovu livadu. Jedva čekam da je sredim, ali bukvalno jedva čekam. Jer onda posle toga krećem da idem okolo ovaj deo, ovdje i tamo gdje je orah, pa još malo gore, možda se i vidi nešto, tu je svinjac. Kad budem stigao do svinjca, onda sam stigao do vrha. Mislim, i jesam praktično do vrha, ali tu je već put. Drugo, tu gdje je svinjac, skroz gore i cijela ova šuma ovamo, do samog kraja, znači do gdje se ovaj sneg završava, tu red je kraj te moje šume gornje. Također ograda struje i svinja ili dve na ogromnom prostoru.
da žive kao nekada, mislim, kao što inače žive u prirodi. I to ću uzeti ove crne moravke. Makar imale manje masnog i makar se duže uzgajale, hoću njih jer to su svinje koje ne smrde. Dakle, one nemaju miris nikakav, ono kada uđete u obor nećete osjetiti nikakav miris. To su naše stare autohtone moravke se zovu, njih ću da uzem i lagano. 3 godine neka rastu. Jedna naravno odlazi. Ja se izvinjavam svim veganima, ali ja sam mesojed. Priznajem to, obožavam meso. Tako da, ali to je opet ono što bi se rekao prirodan život, kad bi ta svinja, a ovdje će imati bukvalno vrhunske 2-3 godine života, a ovako se ne bi ni rodila, a ne bi ni živela. Mislim, ma koliko to strašno bilo. I nas jedu, i nas ubijaju vidite ovim ratovima. Sutra možemo da opet zapucamo svi zbog ovih idiota koji i dalje čitaju novine i buljaju TV. Sutra možemo opet da se pobijemo i da poginu 500-600 hiljada ljudi. Toliko vredi ljudski život. Tako da nismo ni mi ništa nešto mnogo vredniji, iskreno. Kako živimo i kako se ponašamo, uzgoj ljudi bi isto bio sasvim opravdana stvar. Ma koliko to suludo zvučalo. Gdje dobro? Šta sam sad ispričao čoveče, ali je istina, mislim, zaista možemo se foliramo. To je istina, postoje ljudi koji su mnogo gori od bilo kojih životinja. Znate kako se ona ovdje snalaze, ona mene isprati svuda. Tako da, dobri moji, u sljedećem videu ćemo da idemo malo dalje. Povešću vas i dole do ovog puta da vidite slapove kod ove starinske bele vrbe, ogromne veličine, sad ću vam pokazati, ali idemo deo po deo da ne bude ni suviše veliki ovaj video. Pozdrav svima!